11 o'clock na ana license hiyo inaitwa ya night club, anakeuka sheria, na hiyo inapatikana peke yake katika mji wa Kadhwana, mji ya Marimanti, mji ya Chogoria na Chuka peke yake. Nachio bar and restaurant kinyachio itiendekana thokoni imwe Iranini. Bar and restaurant inaweza patikana tu pahali inaitwa Chuka, Chogoria, Marimanti, Kadhwana, Magutuni, Tunyai, Kibogwa, Katonga, Shakariga, Mukodhima, Marima, Kanwa, Itugururu, Kibogwa, Midheru peke yake. Wotiregwe agaetigirwe kairi kunywira nchobi dukani cha iwango bia wines and spirits. There will be no seats. Hakuna hema, hakuna meza katika wines and spirits. Na nimesema mtu yote ambaye atapatikana na wines and spirit ako na chupa ambaye inafunguliwa hapo, hata kama ni ya maji ya kuuzia customer, ifungwe na license ikuwe revoked. Enkeripotera Weru TV kuma gechigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Thirikari ni anirite ndoa na onjorithia maria magwaka miako itikinyitie kiwango kiria gitikiritwe ni ndwangi cia thirikari. Minister wa Ukaria Wandani Professor Kithure Kindiki augite ni kwithiritwe na uthukangia na asara inene indiria miako ino ya mukankuruki na riretie wongere kuwancho biche ibango muno ntere cia kirimara akiuga thirikari ikaruwa na untu uyu. We are not sure that tomorrow we have members of parliament and MCAs. We are not sure we have police officers and teachers. We are not sure we have parents tomorrow. Because those children are lost. Kwa hivyo vile tunapigana na magaidi, vile tunapigana na wezi wa mifugo, vile tunapigana na wao wengine nimesema, tumetangaza vita vile kupigana na wale ambao wanauzia watoto wetu pombe ambaye si haramu, haijapimwa, haiko na afya na imewekwa makemikali na vitu zingine kule ndani ambayo inadhuru afya ya watoto wetu. We are going to start a war against illicit and chemical-laced alcohol, drugs and psychotropic substances. Nataka niseme tumetangaza vita na wale ambao wanajenga mijengo na manyumba ambayo haijahitimu ile kanuni za ujenzi. Therefore, all agencies of the government, from the National Construction Authority, the county governments responsible, agencies that are responsible for approval of buildings, our security teams led by the county commissioners must work together with the county government to crack down on contractors and builders who are putting up substandard buildings, and in the end they harm our people and even bring death. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Skuru mingi nigunikite kumania na obesani wa basari kuma kirembi ya CDF rungurwa mabunge wa Bore Mugambire Ndikiri akirekereria basari cia mwana wa milioni 13 Ndikiri aritareria mwaka uyu na bangite gutenga milioni 30 kuthomithia ciana iria itikwibota ariuga aciari engi nimembite kwithirwa makiremwa ni bici mwaka uyu nontu wa yura na ngarama ya uturo moira kirigia na riboti ino. Kune kugwiro gukunene gwa aciari amwe na aritwa na aria macukuru jonthe ja secondary zone kia Bore jarikitie na kugunekana kigina kia basari ya CDF kuma bicini ya mubunge wa Bore ya Mugambire Ndikiri na aria muthejo na arua kigina kia milioni 13 irikitie na kugerwo cukuru Kathumba. Kuchokora
mtandaoni. Ni mambura jaraja kugitera skuru ya Boria ina skuru cionthe cia Boris kugunika na yangi kugitora skuru ya anga inende ndere setima na skuru cionthe ire ndene ya Bori West kugunika tujitea nuntu bwana baba na maprinciple bonde kenda tubanengera cheki narua tukiuma aja tukanengana cheki ya milioni 6 kishukuru chetu cha Bori West ande beshira na chira chire chonde deruge mbecho chonde chinengana ke basari kimya ke kitwitite tukanengana cheki ingi cia boarding secondary school cia chire ome yae ya Bori ile tukonekera narua ishukuru chetu ile cie Bori cia day na secondary cia na boarding akiongera MP Mugambiri Ndikiri na tarĩrĩtie atĩ mwaka ũyũ junkaki kĩgĩna gĩa nkũrũ kĩa milioni 30 nĩ bangĩrĩ kũguna aritũ ambasarĩ-inĩ na gũtetheria cari bara bararũmĩrĩria nene nĩ gapara na wagi wa mbeca janjĩra ĩmwe ya gũkĩria gĩthomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ kajũ twĩnengana milioni 46 kũrĩ ana bamwe batacoka cukuru bakĩrwo narikĩrwo ward ana bau bonthe naribeti nale atimao kenda tukamenya ibariku mbone babatethwa bethwe na full scholarship. Mĩario ĩu nĩ igĩkinya bamwe batongere bara bakũrĩ mambura-inĩ jau bara borĩte aritũ kũiyũkia kanya kau na gũthoma kwa wingi jonto nandi nĩ barĩkĩtie na kũringwa njeki ĩrĩa baterĩgĩrĩte. Kwa wanafunzi, make sure all the money that is being given by the area MP does not go to waste by getting IE. Kwa hivyo fanya bidii na Mungu atakulipa. Kwa wazazi, fanya bidii yenu kama mzazi te mwana arenje sto mwero kathiri kigere no ntoriri na thiome au me agento chukuru kukurukira ke no ntu we ne ngogeku. Come up with a way that will support more teachers in our schools, and I believe that shall give us a platform the same to be able to compete with the other schools in the other areas. Mheshimiwa akifanya yake, wazazi na shule zinafanya zao, si ndio? And I really like the program so that we caution the parents, ndio hizi mahi zikosekane kabisa, si ndio? Watoto wakuwe shule for the period that they are supposed to be in school. Kona rĩu MP Ndikiri na arũkĩrĩte anene ngĩama ya kwandĩka arimũ ya TSC nĩ kĩraugĩte mũtaratara jo kũiyũkia arimũ jotagĩrĩte amo baingĩ ba arimũ ba cukuru cia primary bajũkĩtwo kuma nteringi na kũretwo cukuru cia Bori na bo ba Bori kinya nyuma ya gũcensa obici-inĩ mwanya mwanya na baro batona ngũgĩ na kũbarasimithie gũkaranja amwe na kwĩthora bathomete. Hakuna primary school itakubali walimu kutoka nje. Msimu huu TSC wanafanya recruitment. Tumeona walimu katika recruitment watu ambao sio kutoka Bori wako kwa list ya watu walimu ambao wameajiriwa wa Bori. Kila sub county iko na allocation yake. TSC director wa Meru na sub-county directors wa Bori East na West waeleze watu wa Bori wawa walimu ambao wameingizwa kwetu wametoka wapi. Wametoka wapi? Mimi niko na vijana, niko na 378 unemployed teachers katika constituency yangu. Ntomba gwitikiria anto peta kwa recruited kuma nale ome bereto gwakwa na gwakwa ndi na alimu bakwandikwa. Hiyo sitakubali, na hapo ndio nitaungana na BOM na wasasi, sitakuwa pande ile nyingine ya serikali. Ngĩripotera Weru TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa Bori mbĩta mawĩra kĩrigia. Hau nĩbo tũkũrĩkĩria nteto cia Weru cia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega no tũkona kanya kũrũmĩrĩra nteto cietũ inkwendera ũtukũ mwega. Mbĩtagwa Christine Wanjeru, mwananĩria wetũ mathithio ũtukũ mũthĩ nĩ Purity Richard.